أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wakomori kao mjunrao harumwe maswa ya Komor. Wakomori kao mjunrao harumwe zentimba linambali harumwe dunia kamili. Rehma na amani na usalama na zimadelee. Tirenge miadi uka zelera zinu. Aisha tufanya mnaretari mbavi. Shatirenge miadi au kana ngamjonjia zelera zinu. Ili remonesheni mbavi. Izo rifikiriu ni situation ilo harumenti ya hatu hao pamoja ili rishinderi nikeni mbavi situation ya husu fami ya mwana nyasi fanu ikanga bo nyambo zinji ziro hao rikaanza hena mna ratunda raelewa rajua dossier yenu rikaanza rejeri mwana seni mbavi banu hede mada ya mwando de fami ya fanu ngwao je habaha. Mada ya bili ti kanza njeni mwene seni mbabi banu. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ti kanza njeni mwene seni mbabi banu wa Komora. Kabanu rirenge wandu madzina ya wandu rasible ramba wo maadui wa hensi ya hatu. Shati kanza njebanu njeni mwene seni mbabi Sheikh Salim president wa he Cour supreme wo imru Hindi. Enurdin Abodo wo imru Hindi eroli waifanya uhindi harumazenongo ranzi entia hatu ya buhematso shana rutorenga ranzi azali arejei harumezi tikaza njeni benu mbabe hakarenge wandu walumwa mo biro harumaze voti wandu walu harumaze seni riwa sible kawoma adui wa hensi tikaza nje banu leo njeni mwambieni ede mada ya pili Sheikh Salimu na Nurdin Abodo wandu Hindi ngamjozonesa banu hauraji wanduani ze even my count wazibira nizo wazipanga nizo wapanga hao habaha izo dezani be habanu kwa leo mada ya raru njo kauja ni ibenu webana Wakomori leo na mke hashiri de makandida waheze voti za madepite zinu wajukau rejetewa ngarjozo nesa banu hauraji un par un ili wandu waelewe ndondondo esijeni kabanu leo karda kauja jertsehe wangabu wandu wafikiru kabanu ngarezero waze video za hatu zinu rijabanu jerfanya mabangano au rijabanu jerdotse hadasina wandu si wandu roma serieux ra gombana na bahari zenza maluja abonge karna uhunda mundu ya jari intimide banu au yende ya rumilwa ya jari shangaze banu kangujo kaushidara shangaze yo haini mwanadamu unijuo na haini mwanadamu uelewa ukana ani uelewa kweli ujuo kama mimi timru autometrize wa basi abonge wa Komor watukufu hezi ntanansa ikaundo mjihunra onyo tipia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tutani kemle leo ngamendo droit au but. Wakomori kabati mruto ujua evenement ya hefami ya fanu ezambo hao sharsi siru hundumbahati ya ukana ngartundao rejua henamna zerongoze ndao ne vanu habaha ya dunia heli iliyo ne teknoloji iliyo yani yo ani kabati namna ya ushinda mriaji abanu ya kensi ya benrabo abonge yezembaha zamadi dieli nkuhamba zembaha zamadi watu uyelewa izo rambao no kwa tushinda wahunda wandu waeleza izo rambao abongo alu hasara abonge Wakomori zulakanza njeni zambe bana de dossier ya mama fanu ya Edomando kabati mruto ujua ezambishiha ne zilio za husu ifami ya fanu mananya si fanu nguna mrehemu bahanu ya liyo Mwenyezi Mungu ajaile kange harma rehema na amani na usalama wa mahala ya liyo shabanu dossier yinu hainu wakati rajuha rayamba ngabu wandu wa hezi
wo kwa siuha ekarinji harumwe dossier ya fanu abonge wa Komori leo mada ya hangu ya mwando de dossier ya famille ya fanu famille ya fanu ngo jihunra wa mayoti halafu vorayelewa kana famille ya fanu ngo mayoti ngabo wandu wajusizi ya nyambo zinji ngabo wajusizi ya ani mambo mwinji des soi-disant journalistes des soi-disant activistes wanjia juma wafanye communication ya utia balbala ani wa Komori watielewe ze kweli izori mkonfirme ya oni banu wa Komori ye famille ya fanu ekatamba de famille ya bodo dawala waloma yoti ngwa harumwe mato ya hem Faransa tunaelewa ndo zorambao ngwa harumwe mato ya hem Faransa parce que kwa jajojo kama yoti ukawe Faransa kwa tuwa tunda shaizora kahanzari mweshelezi zeni banu bwa Komori ilimu yelewe ndo suala inu haukainti suala ya mtezo ye famille fanu kwa ti en danger hamade namna wanru wa zambao kwa ti hata en danger ikao de namna zambao nduna ile wendo izo rambao waka hamba zinji imajia hondren komio imajijao ngari confirme ubanu riwone seba iza example banu ukana banu mafanu hanji ya mayoti shesa mafanu ya nji ya mayoti bwa Komori dayono wanahahe ne ya wabalia kwa janji ya voie normal wanji ya voie illégal ya bombri ya nji ya mayot en voie illégal e kaha parisiwa ne polisi wako uzunguli ya watundaze bahari voka wabiri ladhimu hatuma dan 48 heures ya sisi wa nzuani umafanu haji presente harume daula ya Faransa parce que vanu na rele wenro vanu mafanu vanu ye daula ya Faransa wowo warenge mayoti mateka shaye dau e mayoti yongi yoho mihononi mwe Faransa haruma administration français mayoti c'est sous administration français sisi wa Komori ngarjodo hamba jimbo ramba mayoti comorien mayoti et comorien il restera à jamais izo faso za hatu sisi wa Komori shaye mayoti yonge ndao heze amri za he Faransa abongeri kahanza jirone se bano dossier inu ya mama fanu ukana rango siku mafanu ya njia mayoti yardia fanya interview ambaye mana ya kauroha kwa masiwania ya ngazija sheso shangazija ya jideplace ya njie haruma sheso shamayoti wa urenga wandunro walati wa maore ila de Faransa de yakavumbulwa bala wanduwa ile wendro abonge yabo mafanu ya jipresente ya njia kaja parisiwa shahaji presente directement haruma daula ya Faransa hawaonesa kaha johanza wa mregeze charge ya yoti nao vanu hatema africain sikarla wahamba vanu zensi zinu pia sikarla wahunda wandu de Burundi de Rwandais de Congolais wari propose ma pesa ya toma shashi iliri wa facilite wanjie mayoti wa wenji haruma zensi zinu de mna East Africa way walo Tanzania banu marefugee wenji nyuishi ya wa Komori uka keja tukiri babire un mois 2 mois rawo jaisha ngabo ma Afrique wa persona na japawa wao de paria hao ifanya Tanzania banu parce que ze plaza hao une fois mayot ngwajo ushinda warengo ze charge yode ilo facile hosoni mao eborene wa ma africain wa East Africa wafanya utaratibu wa nje mayoti fatuze mgazija donc izo mimi na kanzani confirmer banu mafanu ne famille hahe e famille fanu jimla wanjia mayoti ngwandao harum ngwa ani namna sharia shahamba kamru hanjia mayoti haparisiwa dan 48 heures kakaja ani ngaladimu ya sisonzuani kasi sonzuani yabo ba hompira huisa zabari hindi mafanu
ya jipresente harmo e tribunal ya Mamudu ya chorengo ya sisoko nzuani sha jusqu'aujourd'hui serikali ya Faransa wa loma ani ngwa macho ngwa mfiveu na rele wendo izo ramba bano na mwele wendo bwa Komori ilirtishe mnyanya na nrabo famia mafanu kwa jujwa kama yote serikali ya Faransa kwa tuwa suive izo rakanza ridiri zambe banu tena ili wanduwa ile wendo babi banu emrumme wa mafanu ne mwanamshwa hahe ne mrumme wa ne shimeji wa mbaba fanu wanjia mayoti vedetia wa bahiza ibahiza wandume ngo mine ye mongo miraru na watanu warengwa wasisi wanzuani o wahantiwa wakawatanu o watanu wao wadungana na mbaba fanu warengwa wabeho harumwe komisaria jana riziwono pia riziwono wafanyi mahakama na banu rele wanenro voaretewa wajojwa usisi wanzuani direct shawa bahindi wa gardewa parce que wakana avocat yangu halarenyo confrère wa maître Elarifu hanjie dossier ili watisisi wanzuani wende wa relaxewa wabitu wa mahakama wa relaxewa shema na wa relaxewa hindi ili wandu waelewe parce que mono ukananga sina ntumbi linda rubanu wala ma journalisti kao wo ujitole ya wadu hamba swala inu ho wai kwa turongoa parce que ngwaelewao realite hauko tinazo hamba na bano dossier inu karna wiba nafasi haukarielewa kainde cible numero 1 itabisha wao wandu wa hezi kamili ekayo yambwa dossier ya mama fanu mbaba fanu wende wa relaxewa wahantiwa waukana kwa na droit wa circuler mayote wa wandu wanji yake clandestinement mri aparisiwa yorejeziwa no wahantiwa hardi wa bitwa mahakama hardi wa mbango na droit wa circuler mu territoire yabo wandu wangu wa circuler mu territoire yabo wao kwati en danger na rele wanendo wao kwati en danger ngarlinda wandu wajua sharia wajua namna ya ujawambe mnyanya banu wareleze rielewe namna ikocha chidezi nuramba banu sikiwan kartina mshindano kartina ubangano ngarsi banu yezjori fuchia rijeri elezo wa Komori abonge wa Komori suala ya mama fanu ne famia ha mritidi waze sidi mwelewe ndo kabanu mafanu ne ya wabalia ne wana hahe wanjia mayoti bo wanjia mayoti hardi emruma hahe haji organize haro hangazija hata haja hanjia mayoti daine mwanamshwa hahe wanjia ya boha habo za hata wanjia mahakama wafanywa kejangwa ukana vanu ye prefet wa Mamudu hafanya se efforts pia ili mbaba fanu warejeziwa nzuani shahashindwa na vanu inu tileo prefet kwa yashindwa hao inu hata wakati wa operation wangushu zibiri hena mna inu prefet hashindwa siku vanu Faransa vanu mayoti ngio su administration français mayoti Faransa nguijere yabo Faransa kana ujua ya kiharuma ya créer des associations Faransa wa créer des systèmes za ukana washinde wawane ze haki za kibinadamu waudo wandu walo droit de l'homme waje waone wandu walo en danger wawabulie comme ça zoko elinga bo coopération za accord za sinyi waranzwa kati ya Hussein ya président de l'Assemblée wakati wa sur régime ya Ikililu wasinya wamba wafanya mikataba ya mahakama ya Komori na mahakama Faransa shayo pour les intérêts français Faransa maudu kangwa ona moto mru wa mtahao ani ekawa ona mru wa mtahao wajo serikali ya Komori wajo wabeshea shana muhimu mjemone kafa Komori wajo paru fanya demand ya ukangwa tahao mru wa Faransa wa nike na mtoishi na mtohima mjemone parce que banu wa Komori Faransa ile malin sikarla wahamba ka Faransa ile senja wauma wanduma malin wo hanza ze interesa hao yesuala ya mama fanu inu hoto kama mafanu ya rohenga zija
ya jenzuani ya njie mayoti ya confirme ke mana ya kahuja ya jua kwa wandu wema wa mrenge ongeze charge yo deja se yo Faransa wa igarde comme point fort parce que bana relewa nendo baishwa ngabo wandu ambao kana ilarifu hafanya trahizo hakubali kama yote ya Faransa banuma yote jusqu'aujourd'hui ndio sous administration française ngwarumiao ero wanayazalwa ihonga honda nationalité wa maoreo ngona nationalité kabati mrujo kauri hadaya ngarjo sale girila wa Komori rudwamba ukana wowo wa hatu mayote e Komorien resele jimbo shama yoti yo ya Faransa habaha Faransa hagarde ngena mvu haigarde yabuzora kahanzari wonese wa Komori ilimu yele wendo ala ya mama fanu kati ya ndanje mama fanu nge tranquille da ene wana hahe ne mruma hahe ngwa relax wambilo kana ngwa jojo usirikile tranquille haruma shesi wa shamayoti yabo shesi wa shamaore ishongisho asu administration français ye prefet wa maore hata haze taratibu warejeziwa shahashindwa e mahakama yabo habaha na riombe duwa haini mkomori utukiwa neze tambu ziunrawe faminu na haini mru yelewa ukana we faminu nge merite u soutien riombe duwa insha Allahu ye faminu Mwenyezi Mungu ajailie ye Faransa mahakama ya prefecture ya Maore warengeze disposition warengeze charge plus rahana habaha nduna ile wendo ziramba bana abongezo rakahanzaru wonesi eba wa Komori mafanu nge andanje daene mrumahahe wala fwe mrumahahe wanjia mayu awende hata wanjia wakawitwa mahakama wawitwa mahakama ya serikali ya Faransa ni mahakama ya Mayoti ya Mamudu kwa jawarenga wa wataharuma meli yabo Maria Galanta comme d'habitude wa sisanzwani shawa wa relax wamba ukana vanu enge ngwa andanje wajongwa ukana ye dossier yi hanti waranzi dans tel date nge jouri ibire wanrojo kana harara ibabanu yabo ngwa hanti wa yabo abubahi ngwa jo sisiwa shawamba ukana ngwa jo ani relaxe ngwa jo jwa circule harma chez so shanzwani tranquille ay chez so shamaore tranquille yabo rangu ambilo ukana ngwa jo circule tranquille yabo kwati en danger pour le moment kwati en danger ngwa tranquille ngwa circuler bien sûr ye serikali ya Faransa ngwa mato ngwa wasuiveu ngwa watundao ili waangalie shaye famille mama fanu kwati hata en danger pour le moment et quand ngwa en danger dizona hamba banu rijobe nuha riwono ye metre la rifu ya fanya interview ya rongoa ya oneseza hahe fikra ya bo ya rongoa bala rijona engenge en danger do karishema wala wanduka wa bezara karaka wani sorongwa wamba majenga no ritishe mwambo ritishe msajaja parce que wandu wanu ngwanzo wate msajaja iliri tudwamba dossier ino ngwanzo watie balbala iliri tudwamba wande wanjia harma systemu za ukana ngabajoka utola mandandare mru fulani na mru fulani ili hindri ili warite uhara ritirongowe ri enchaîner horongowa kwa tinabo bira parce que rielewa ka mandandare wanu hata mru ya kahambe kalima kambose kabati ngwandu kwa tujua ifasiri ya mandandare tizamba parce que banu mandandare yu hata en conseil des ministres ngebirao kamru fulani hafanya acte ndiro harume daula ngala dimuri toy mandandare huwa rais wa daula doko decide wabitie namna ila muishi akana hata ngabo umri ambao kana hari procureur ya mwambia e procureur Junaidi ngumwambia ukana hangu joka utwa mandandare est-ce que Junaidi waengu jue fasiri ya mandandare procureur wanendo ngotile kamru hanomewa ngotile kamru haka universite hasomo est-ce que ngwaelewa we fasiri est-ce que ngwaelewa we fasiri ya mandandare parce que banendo ngotile kamru wandu hambiwa wandu wa dictionnaire haba hati mpaka mra wa dictionnaire haba hamdu kutonjia Google hangale definition ya hele kalima mrambiwa halafu ngo isho mru hambiwa ndrongo hajihundu haheya hamba katujua bala zangu handa hubi katujua bale mana ya kahambiwa katujua kabala kautwa piège ili wate balbala harumu wa Komori
ngari aminiu ukawoinji wa Wakomori haini mandamu mwenza hikma mwenza dignite mwenza haya nguyelewa ukana kabatie zimbi ya biraharu mwenzi hatu wa mademba yezi ya sumana zalino huwa Komori pia ngwajuao iso dizo kanza ruonesa baka harumwesu ala ya mama fanu ne famii wonti pia jimla ngwa harume mato ya serikali ya Faransa jimla iho mayoti kwa ti andanje kwa tina hata tabu habaha kwa tina hata majika jahundren komio haukakartue jua ukana enge Faransa wakauta taratibu hauye serikali hauo madhamana walio mayoti wakauta ukana wawajerejeze mayoti dizo na hamba banu pour être clair et honnête et serikali ya Faransa kwa jajo kawa ani wandu waloma yoti e gendarmerie mayoti kwa jajo subuti watu parisa wandu halafu mru yaji presente wa mahakama yambe ukana banu miti jahunu ki clandestin halafu ngengwa nza wa mrejeze kwa jajo muishilia watu jo mrenga wa mtaru wa meli wa mrejeze mafanu o emrume wa mafanu hanji ya mayoti votina hata mbanrongo wa Parisi wa Yemeli Parisi wa Yevedeti Parisi wa wandu pia wapashiabu watimizi mongo mine zabari hindrie 20 mongo miraru na watano warejeza wanzuani wawowo wabaki paske wabu avoka haonesa ze shartu haonesa ze nongo pia e konferi wa elarifu harengwa hataendewa bitu wa mahakama walejeziwa wa relaxewa yabwe mana zabira hena mnayo ndunafanya hazisha itwa c'est pas pour rien fanu yesu ala ya mafanu inu wa Komori tizamba ngarizi rejezo wandu wa ile wendro vanu ya serikali ya Faransa warengesu ala ya mafanu inu ngwajo kawirumia muishi akata ngabo député ngabo un député français ya zirongowa yaonesa ukana deja ngabo wa Komori wasawandi soelewa ukana mayote e français vanu baisho zambisha hena mna hiyo ngarjwa shabanu wandu mrujwa hula sibiri hapa rashkali sambio kati ya kafanye debarquement kaja kana shuwa shaka oblige ya ifanye no ili ya rengenzuani ya bobo sambia fanye hena mna hiyo ya kaufanye debarquement hajua kanga bojo jia de ganzuani ngaba jo fanya rongo zinji nzuani sha imana ya kaubuli ya toe amri kale jeshi na lende la rengenzuani yonde namna ya unaukane maji ya hondre komio firma Muhammad Bakar abonge bano ka elarifu hakubali kama yote français c'est pour les intérêts de mama fanu na relewendro ritihadali ritihadalwa elarifu il avait le droit ya kubali ukana mayote e français no ili rihundeza intérêts za mama fanu Faransa rengesu ala inunro haigabilinro ya keshango shorosa ema autorité walio wa Komori leo yoruba nzoro woneso kabanu hata metre larif ili wandu wa ile wendo metre larif afanya plainte ye plainte hiyo ya mama fanu ya procureur Junaidi ili wandu wa ile wendo wanwe kamru hafanya plainte Faransa ye plainte ifanyiwa elarifu hajuaza renseignement uka Junaidi ngujihunrohula shabu hata ijoka examinewa jusqu'aujourd'hui rahaka bati source za kanti ukana ye mahakama ya Paris wa examine ye plainte shabanu yo plainte kao banu jomkini ha Junaidi ya seza Komori shabu plainte Faransa ngwajujwa wi garder yabo wayonese ukana kweli ngabo preuve ze ngozi kiasi kanti ushe Junaidi halembelewa haruma territoire français yo timpaka leo msafara yalio Paris haukai jomkini hayeta ya ukajunaidi ya rohe hiyo Faransa ihundeka raha Faransa kwa jai examine na banu elarifu tiliyafanye plainte daena confrère wa he français banu elarifu iti mjinga ngabandu wajo kanti ho na ujalu na upeu shakabati mwanadamu elewa wa Komori pia haini mwanadamu ngena zembiza ngena zenjema zahe sha elarifu rija ze evenement ya zenongoza wa Komori ni namna ya kozingara zenongoza wa Komori ndo ngabo de namna yo mandamu de ukoso karjaharaya Charles elarifu ngumerite soutien ngumerite ho surtout de affaires ya mama fanu yinu ne famille ngumerite soutien lewe yinu ngojo isha wandu wanzo ya badilishe ukana elarifu de afanye ku hari fanu ende we azali fanu tile afanye elarifu tile afanye ku ngari juwa ro pia rizamba yapo lewe yinu ngo ishio wandu
wamba ngwa una hikma ngwa una akili ngabo mbaha za madzi rijuo baishwa ngwa rongo wao ngarjuo hena mna warongo wao haukamanda mru angalia mru hena mna ajeleza wao wanu watuna hata hikma watuna hata ndongo za hamba hizo mbaha za madzi shangabo wanadamu ikawa rongo mru fanya hazisha hizo ni makalima wambao abongezo na kahanza nambe banu wa Komori ela rifurija ngumerite soutien no wa Komori hesu alainu haukabanu elarifu baishwa ngena foti banu hesu ala ya fundi ya elarifu inungio sawa nizori wani yao banu za husu par exemple uzuri wa dini darasa jiburi lunge na ze foti zahe fundi musaada munge na ze foti zahe yo mna example na zonto shanga renga we dhahiri zinu njema wafanyao wasaidia we mahandikape wasaidia we matima wasaidia we madrasa wasaidia we mazelikoli yani he daraja hizo nongozo pia hapo ile wewe nurija rija ngumerite soutien haini mkomori ya zaya yaona danzi la mwana yaini mkomori uelewa dignite ya famii nenamne faminu ilio ngumerite yani ngumerite ya to soutien kosoni mwe famii ya fanu na pamoja na elarifu hauka elarifu rija zenongo yafanya zinutsinongo za bahi atofanya bahi idini wonese kabanu mama fanu hojitole ya rangunga zija yende directo mama nzuani ya roho yabo yanje mayoti zinutsinongo ka hatoka ufanya bahi abongenyi wandu wahemba ezi ya Asmanazali hosoni mwesu ala ya mama fanu ngari confirme ubanu wa Komori na rimwambieni nyinyi banyu nyi wandu wahemba ezi ya Asmanazalinu ukana mafanu ne famia hahe ne mrumma ya mangaria haba ne mwanamshwe mrumme ya mangaria no wakawa tano ngo kwati en danger ngo normal tranquille ili ngo harume macho ya daula ya Faransa haukamduka jajujo kama yoti kakatutundwa ne panu Faransa oti Komori Faransa wangu tunda wa haini territoire français yonge tundo wao haini mwanadamu baborono zensirilio zinu ya service de renseignement ilio daraja ya haju fadhalika Faransa nabori kanzaru wenese banu kana iswala ya mama fanuinu ne famia hahe waloma yote pour le moment wa relaxewa wabiri mahakama ngwa tranquille ndibili wenese banu kana yemana hata haba hara harutojo do utowa sursu banu za husu mkonti rasmi mayoti dabo kabanu ngabo greve harme prefecture ya mayoti ngabo greve yabo shangari aminiu ne namna rilona za renseignement ukana haino wakati ya prefecture ya mayoti ijo ufungua he greve hisa ye dossier ya mama fanu ne famia ngejo tretewa na singari aminiu kana ngabo jo ka ushinzi wa he famino yemba za Asmanazali kwa na ushinda wa shangazi ya Faransa iyo mbabiyo ngarambao ngawa jobira iho wado Faransa kangwa demande mru Komori habaha ya rejezwa Faransa iho bamutsa hone mahakama Komori ngwa jombeha cha Faransa ngwa jokombe haje wanondo walo haruma droit de l'homme walo haruma zinongozo tipia yone swala rakanza rimonese ni banu ya mada ya mando mada ya bili tizone sandro hauraji banle oyinu karjajar li leba ritseheban tizone sandroka Sheikh Salimu président wa he e Cour suprême Wimru Hindi Nurdin Bodo Wimru Hindi watoto wa 22 ans 23 ans hata 25 ans 30 ans peut-être même 35 ans ngwa muishia Nurdin Bodo ngwa ishia Sheikh Salimu shakwa tujua wanu Hindi ngwa ishia Sheikh Salimu président wa Cour suprême bas shakwa tushinda wajua wa wanu Hindi roli ya hau Hindi harumensi watanga Hindi niwonese ukana wa Komori wanle ukarjala haurudi na bankarna kauparola haurudi bakangardo haruma voti yabungela dimur denonce eze ndongo Pierre Lonizo rimweleze ni banu kakavati jindu la peu jindu la kawangamize nti ya Komori la ngamize mahakama ya Komori hamanurudi na bodo haruma materia corruption Nurdin Bodo de mbu ya kawandisa corruption ndani haruma mahakama Komori wode bwana uondo motoeri wa he mahakama jimla ya Komori baada ya Mwenyezi Mungu ya Nurdin Bodo harume mahakama ya Komori Nurdin Bodo uondo motoeri banu hata Sheikh Salimu katine pouvoir ya Nurdin Bodo haukahaini rongoza husu sharia
uwe yohambwa estilo yahe ya kuhurumia haruma mferi yohambwa yani yawe estilo 10 million stilo hotoka yankilo estilo nge yake ndiso kreye ze sharia za ndrabo ya temu haruba to yarumenti 10 million rimone seni mbabie tarehi yahe bwana wa mabwana wanu Nurdin Abodo woimru wa mahakama hadoka procureur general katina posto ya tsoiru maharumenti sho wakati wa azali 1 wakati wa azali 1 ngani mwambioni robanu bwa Komori Nurdin Abodo hakadaina azali ndo wahaini ndrongoza husu sharia rangu azali 1 hata leo yabodo ko traite kanga bomru ya fungwa hanrabo ngabanzo ba créer la système za ukayafungula ya relaxewa paka Nurdin Abodo ba estilo yo hambia president ka estilo 10 millions bahi Nurdin Abodo wanu ili manungaramba o histoire wamjua ba hanu nanzoni waswili ili wa Komori muelewe ukana banu endui wa hensi hatu yemrudhulu muze voti za Komori yemrudhulu mu watu ani wativire ndrongo za haki yo hamba Nurdin Abodo na Sheikh Salim alafu Nurdin Abodo woimru kao de mbri ajane corruption harumenti wa mahakama Nurdin Abodo hasiabo haruma e sistemu ya jayaitia vanu hata Sheikh Salim woyijindu kara kabati mru toujwa kabati mru muhara hama Sheikh Salim shawo Nurdin Abodo de amtaruma za jozeno nardozi detaye vanu un par un ili wa Komori mu yelewendo Nurdin Abodo woy wakati wa 2006-2007 kati sambi ya rejei harumezi yo histoire kabati mru toujwa ukana azali hakana plus ya 10 à 15 personnes ma bladroit wa he azali 1 wakawafungwa bahi Nurdin Abodo hawaeleza hamba ukana ya abongela dimu hofungulwa Nurdin Abodo dia kafanya ze plapia hata wandu azali wardi wafungulwa zemsaidie wanu zaida rusi yem lo seul Abdou Soifu hayeche de yavura 2 ans et demi shay grupu yo ze Abu Beidi ze Fakrim Radabi wa hatawa wandu wao pia Nurdin Abodo hakawapua mapesa hapo haini mru yabo 10 millions ze shaihani wala pia msaidie wala 10 millions za shikomori ima pesa yao yangwa kosio ye kalima shaka agenda harume kesi ya hema kama au trésor ilimu yelewe nrobo wa Komori ka Nurdin Abodo c'est un type très dangereux de imbécile de première catégorie ou tiom harba tu harumenti hatu harume mahakama Komori Nurdin Abodo hakaurenga 10 millions harumu wandu wa azali wafungwa wakati wa sambi ima pesa yao na mwaze 10 millions hata plus de 10 au 15 ima pesa yao lazimu yende harumu kesi ya daula Nurdin Abodo hayarenge hayeche hajimilikisha Nurdin mwene sedi tena yo nyumeni ya mferi ya husu Samra wala muhezaji wala mbajini wala Samra hakana aferi ya husu iwanza plasi moroni muishia pia hadisi ya hemzaze muuzi wa mitsameuli yamba ukana wafanya plaza ukaye arudhiyo ike ya hemzaze uo Samra wa yahuliza yenga mjua hadisi mzaze uo mzaze muuzi ola hende haonana na Nurdin Abodo ambaye jotoa 6 million ngamjo tranche mzaze kajashina ya hundra taratibu ya 6 million yani ke Nurdin Abodo Samra hatoa 6 million Samra ula muheza jiola hatoa 6 million haini ka Nurdin Abodo Samra ikangu hano na somezinru ya hane ngamjomba kanabo mikala waure mwazinru shangaramba oze kweli wane tabu de kamruka tuambaze kweli kati suiri ni zambao Samra hatoa 6 million haini ka Nurdin Abodo ha tranche zenrongo yedosi abanga mjo shangaya parce que Nurdin Abodo nge cour suprême na bweda eda wangio mahakama ya première instance Nurdin Abodo katina mru juiji hau procureur hau tiji mru Henry ya jomhimilio mahakama mbefanya hizo kakafanya kungwa jua puissance ya enazali Nurdin Abodo harenge 6 million na Samra wasumani mwanjie tunzu ili
halafu Nurdini hadi afanya ze mikimaki arudhi irejeziwa plasila irejeziwa Samra. Iyo rongoro lonaze preuve kavati jindu la peu hama Nurdin Abodo vanu ya adui wa henti tidema president de bureau de vote tidema president wa tidema secrétaire wa de bureau de vote tido seni tide Nurdin Abodo na Sheikh Salim waude maadui wa henti waude maadui shaizo ra kanzar mweneseri vanu ili mwele wenro ya hadisi ya Samra mzaze muzio kajashira yatoa ila 6 milioni hanzahe mzaze wewe ka Faransa na mtomta hanyu mlo Faransa mumuzise Nurdin Abodo amwambia atoe 6 milioni kajashira ihunda Samra hatoa 6 milioni arudi mrejei abo mruja Samra ngujo subuti ukana yambe ukana abo hahunru mahakama kaja hundra mahakama hahulwe mahakama yokeja kabahi ni mweneseni ukana ngabo mwana wa Nurdin Abodo woi banu ya faire des votes zinu za juzi zinu za 2024 zinu za presidentielle ma gouverneur mali Nurdin Abodo yani kirwayo keja joti kabati mrushindo wa hisabu kabati mru ajoshinda ya hisabu mali Nurdin Abodo ya renga harumazi votes za 2024 Nurdin Abodo hasiabo au kaze mali ngazibe nuha obo Komori hawa hajindu la shato mtuje aruma ardhi ya famia emro mshahe mana Nurdin Abodo wandu watu mwelewa watu mjua Nurdin Abodo woi mshuani woi zanatani mshuani shahalo la mrumshe mumtuje harum ohahende pare ya usia Salmani ya hambu Nurdin Abodo zonga kabati mrujo kamba ndarabo yabo banu Komori sikarla o mabiani banu Komori ho kambria yatake mru ya wemru yo hatanga hasi Komori karjana adresi wandu walo mahakama pia ngarjo shida kenti banu yambe umijini hao yambe magari hao ze numero matriculi yambe hata ze nyumba za hao henamna ani zenongo pia sha vanu hemnantiwa hatu karjazoea kodo de mana wandu wanu walona mu hata leo shabanga bonti mrukashindia ujuo mwango mrukajia akachindia juo mwango juji yanji ya bira unjo mahakama mrukajue biro ya henda hivi mwango unji ya bala ajao arbo juma mahakama ngiyo bala rango skura zalo mahakama da bala ajao dot mwango mzima wa unji au mwango mzima wa uroha haini mrunjo mahakama ngutsobira bala raia rajuji na procureur shawandu wanu vanu enti hatu ne mazarifu wala laharumu enti hatu wa hale do wenza imani mashehi wenza imani wa hale hide manenti hatu toushida ya njia mwamu harubatu shabanu wanu kaunga rujula nao Nurdin Abodo ze mali ya zihundra harumaze voti za 2024 zila zabira zila tu peux pas imaginer kama jajo ishina mu imagine bwa Komori hasi abo yete mwanahe ya washiwe nyumba ya etage hiyo hambayo mwanahe haharaya hamba katuita hasuke banu nganzori yele wanendo bwa Komori kwa banu ngabo wana wa maîtriser wauni asumana zali amdo kauzamba banu rijua lona preuve wana wahoandu wanu pia ni wamvumba obanu ngabo bamvu ya hao woko pere na azali wabuliwa mifereje ngwa hundraoze entere no ili sheleko wana wao ngwa hadisunu wa baba hao waduamba ukana azali mru mwema azali jao pasiku ngwa hona entere wa hundrao ngwa hona liberte ngwa parana oda wana azali ye mwana wa Nurdin Abodo yo kapari haharaya nyumba hamba Salima haharaya hamba katutaye nyumba ya baba ya mwashia Nurdin Abodo haisiabo harenge nyumba hiyo hailozize mwanashewa uo mhu ya haraya utaye hamba katutaye nyumba yabo hizo dizo ramba umbruna to heya banu yende hadisi na Nurdin Abodo ya jebanu yambekana ngudefie hizo na hamba banu katila ngarjodi rije ridoto hata ze message zaho wana hao wambia wao baba hao kana mrenti azali mrenti mtawe wao hamba mwana wa Nurdin Abodo hapara mbabahe kaeze voti za madepite zinu fahamu bahamba kana kama kini bakabati ndongo zito na riski ani Nurdin Abodo de yajibu mwanahe Nurdin Abodo na hane yambia ndongo hizo kajambie mwanahe yaboro kanza ruone sebanu kana
Nurdin Abodo c'est un criminel de première catégorie. Ya tsonge sensi hatu ito wasili bahanu haruma corruption. Rimwene seni bang ukana simwambia ni banu ndondo. Ukana Nurdin Abodo nyumba yahe ya waha. Yabe mwanahe uwo mndu wa dini ndondo ya lolo ni mndu muhaya. Mwanahe ya lolo ni mndu muhaya. Uwe ya hara ya mamba katutahe nyumba. Yamba bahe yamba bachukwe katuelewa ze mali za haraka kazini. Uwa halolo ni mndu muhaya. Nurdin Abodo harenge nyumba wewa mpe mwanahe mhu hayulozize mwanahe mtiti. Uwa hamba katuta. Ngamjua hadisi ukana ngapo mwana wa Nurdin Abodo wala ndra parsoir mazele ngodor ndra yafungwa ado kanzuani chef du centre wala douane wonde même droit ya kana azali na ambari wala tuka azali ngumanze moto siko mmono hatola fidia hapule kibri sha azali hakaumrumia parce que akaanza ili Nurdin Abodo ya leo kwa wana ngwa usoni hafula tena dem na roho wa Nurdin Abodo. Halafu hizo la kanza dirizambe vanu tena. Abo aba dossier Nurdin Abodo yisa. Sheikh Salimu. Ili ni mweneseni bwa Komori ukabanu zeduwa wa Komori waombao. Sincèrement ngazi wasili ndondo kiasi ya utosha. Ebanu ngamjua we hadisi ya wana wa Sheikh Salimu wonti pia. Ware mani ni diabeti wonti pia wao hatangabo mzima yeuparwa hulaimati uwe ukiri hata ani ngwendo helinu honziani hadanguha tension u diabeti nji mdanganya hadoka Lyon abahange Paris hulaimati wa Sheikh Salimu yabude manzo kuonese kwa Komori mtizieze dua parce que madhomanano wanruanu Sheikh Salimu na Nurdin Abodo warengentia hatu mateka ngwatungo halalisha wizi uhalalisha ndrabo yabo Mwenyezi Mungu nguwalibo heze dua za wa Komori wanahe wararu ware mani diabeti kwa timfi kwa tinyama ngabo ngarjo toze detaiba no hamade namna na toza Nurdin Abodo none senika wa Komori rangu 2019 rangu 2019 ze gwanzima ya mwando ila hata je honde leo Sheikh Salimu hato demenage voiju kato subuti ula live Sheikh Salimu wakati ya nome wa president wa Cour supreme ni Kililu hadobaliwa ni polisi wakap ma polisi nationali ya dombalia sharangwe gwanzima haono kazi ngozi change handi sobaliwa ni magarde du corps ma CGHP waili sharangwe gwanzima ya 2019 Sheikh Salimu kajalala arma nyumba ya voiju na ihondi ya dolala ihondi ya dolala ya nyumba ya heka voiju zenongo za heka kufanya voiju yohenda za haju la itanraya ekangodo jumani ngabonrongoza mji hauhende Salimani wa hemrumshe shayeye hata zenro hata izoranzo mkonfirmeni banu Sheikh Salimu kajawaha nyumba iho Salimani yabo izora kanzari wonese banu karvanu wandu wanu ngwaridhulumu ngwarendo nai na uhara shangwa uhara shakwati uhara na Mungu haukenga uhara na Mungu wajolanya ona la shetani Sheikh Salimu rimwonese ni babi umandoni hatilwa piège ni Abodo kajado kubali ndongo za corruption hatilwa muhambar batini Abodo hata emana Sheikh Salimu ya jaya kandu sorenga ze mali hamadeze vote zinu zabira za 2024 zinu za presidentiel ma gouverneur Sheikh Salimu ze mali ya renga bahe kajajo chinda zitulwa idadi ziwaziwa parce que Sheikh Salimu haelewa ukana ngufo bure Nurdin Abodo do urengoze mali ye mrumia Sheikh Salimu hakauloze mwanahe Salmani ya itanra hende harenge nyumba ya mbaba hemrumshahe ya iwa Salimani haibahamba penturi wa Salmani ya itanra ngao yabo ngamjo usubuti mrambie kandrabo hende yabo hamba ukana vanu ngelazimu loze mwana banu harenge penturi haba harumwe nyumba ya mbaba hemrumshahe ebo peri wa Sheikh Salimu halozize mwana bala wa Salimani wadomde ya embwiri ya Sheikh Salimu hata mba nyumba ya utoleze mwana
yembwiri ya Sheikh Salimu le fijo la Sheikh Salimu no ujibu no ujikaza no ujirenda kana yeye ntushablu yedo wandu walenda oyenti yani bandi ya azalinda yeku president wa Cour Supreme hata mbanyumba ya uloze mwana hajaka uhimambe na muhime mko zemali ya renga harmoye ze voti za 2024 banu zila zabira hende hawa hajindu la nyumba maluzini njoka ulozize mwana heyo amfikirike mwana heyo walola ni mndu moroni sije me trompa hende hawa parce que haelewa ukana hadeziwa ukangufobure hende harengeze malizo hende hawa hajindu la nyumba maluzini yabo ili ajialozi abunjo kauloze mwana ati hali yabo ndondi sola likiwe mashuhuli zindongo zitunda ondo Sheikh Salimu ngena mwana hahe wo yuparwa Hulaimati Sheikh Salimu Rais Azali abonga ramba wa Komori muyelewe kana Azali c'est un criminel de première catégorie hende hanjia a influencer mwana wa Sheikh Salimu mwana wa Sheikh Salimu Hulaimati reka minui reka 1h du matin hapara Azali ujusa neka Azali kaja wahia renga yeto mpare moto ya haini mbahindwe moto wo yamba ngutsaho Azali yeto mnika yabotu ukangumniko hangu mwanzo parce que Azali harmu yankilia hebo wa Komori haelewa ukana vanu ye system ya ushinda ya maîtrise Sheikh Salimu yabonge lazimu uibire huso influence yosonmu wana hauko wana do wakwambia muishi hizo na mbaba nukangabo mwana wa Nurdin Abodo yaonesa mbaba heka katutahe nyumba katutamba hindu hauka hizo mali za haramu hizo mali jao wa unre hikma hamba hile mna Salima wa Nurdin Abodo shanga abo wanu wa Sheikh Salimu wanu ikao watihindu wanu watoto watiti raha watobanu hani watona hikma wana watiti kwa turambu wa raha ngwajora mbo mwisoni hao kamnyezi mbo sawa ni sota mabwade wana wa Sheikh Salimu we namna wasufre umbade shahidi Rabi na hizo pia yoti ya bwade ya ukanari watojuba deze dua za nyi wa Komori yote manaramba ukana na mkontinyeze dua haukabano ekakalija ekatila mtimba la mtimbiwa ekatinda ondo wana ngardo libiwa Sheikh Salimu emanahe Hulaimati yeupara Azali hamabanga mwangabo iPhone ya njia vano iPhone 16 ili ya sayaroha juzi September bala Azali hamtini moto wo 5000 euro hambia mjohurumia mndu yohumambia mjohurumia mndu moto ha 5000 euro harenge hahulu ye iPhone 16 ye moto wo ze elevazi ya kova ya zenongo ya kufanya pia Azali do kumfurnisea Azali katumfurnise porque ngumfurnise ya some ya jia ya hundemana yenti parce que mwana ngujojo kada ina mbabahe ya mwambie ukana kangwamba ondogoza hezi mwanambe bomba Azali mru mwema Azali mru wa kweli yabo katila Azali abwe mwana Sheikh Salimu kana unjia harara parce que wana ngwajibiwa nezi yode namna Azali afanywa mpango hizo ndongo reloni zoze source za kanti krasmi hukai mwana wa Sheikh Salimu wo moto kao katina hata bezwedo utokana mwana moto mwanamshe ya jihundra wakana ngena kapasite wakana nguparo mhuwa hedaula ya do hadis daina monsieur le président ti wono interview yaho c'est bon ti wono jau ti jwanzani huone kabo tabanga Faransa ti jwanzani huone banunga mina problemu habanjo hurumia mtu yabo wana ani Azali habiri namna ya ukangurumiwe ngu influence wana wa wanu ilieza hahe ya ranganye abonge bo Komori esjoka huja banu zinuza saza haja banu zevoti zinu ya adui wa mando wahamba Sheikh Salimu na Nurdin Abodo waode maadui wapanga we mipango anjoka hujanizo banu harume madayararu ilimu yelewendo bo Komori Sheikh Salimu hajihanti hukana daina Nurdin Abodo wankilwa mali tiza mali wangamize wa Komori wangamizenti haukangwa hundrao mali shaizo ranzori wenese banu badi banu hata Sheikh Salimu wa imwananya Kadhi Muhammad Said Uthman halafu Kadhi Muhammad Said Uthman kaunde kadhi ulo ya renge plus ya mzee Jelani
wei mwananya wa Sheikh Salim memmer Mbaba Hamza mndu makini mndu mwelevu ngamwona namtuangalia example ngarijua uze renseignement ka Kadhi Muhammad Said Athmani wende yakahanza yankilo wa mufti bahata mzee Tahiri hawai hata wasinyi rae Jafa kaka hato hufa Muhammad Said Athmani ngena mu wende yarenge Kadhi Muhammad Said Athmani ni hikma ya hahe ngamwangalie na mwangaleze evenement za kidaula Kadhi Muhammad Said Athmani yekado jitia haku parce que yemru mla yemhara na lawama ye ani yani vanu nature ya hoye faminu wo hara shaf Kadhi Muhammad Said Athmani womze wa hangu ndondondro haini mrum dembeni wenji wa dembeni ngwajua ukana Kadhi Muhammad Said Athmani womze wa hangu kiasi mze wa hangu ikao ngasina wakati winji ban kartuparana shawo mze wa hangu ndondondro hata siku ya majilisi ya zuki wangu timrenge Kadhi Muhammad Said Athmani yende ato wangu dembeni harume majilisi ya zuki wangu hapa mwanzo nione mfano ukana anumi ntitatone wanruwanu ngamwara mwondo abonge Kadhi Muhammad Said Athmani ngamwona we eretimu ya hahe nge Kadhi hafekte wa gari yakadoli balia nadi nge moroni abo ngodo hazini kanga bo evenema ya daula halalikiwa yohenda Kadhi Muhammad Said Athmani yakado yani yena mipaka harume ya feri ya hezi ya zalinu yena mipaka kiasi utosha Mbaba Hamza Sheikh Salimu hajatilwa piège ni Nurdin Abodo parce que Nurdin Abodo c'est un criminel de mnaharamu wa peu ya jayatiarenti hatu harma balbala ya tenti hatu harma mzingamanyo ya corruption enti hatu leo itona hata mahakama itona hata mbasharia tukayonti hasibabu Nurdin Abodo wanru majuiji warengao miduhuru wa mahakama yema procureur warengao miduhuru harume mahakama waupia wa wandu wa birao mihononi Nurdin Abodo urengeze mali hende hawa propose bala na renge mna 400 mili ufanya nuko fulani renge mna 500 mili ufanya nuko fulani wajihundu wadunge ritmu yaboye andui ye danger ye mna inyama wapeu harumenti hatu ni mahakama ya hatu hamba Nurdin Abodo wakomori muyelewe ndondondro ukana Nurdin Abodo c'est un criminel de première catégorie daina Sheikh Salim abonge Sheikh Salim wanruwanu ngardordi banu kartuwa bana fasi banu ngarandis abatimwambia ni karangu jana honda leo hata zentuzi jawzin karna uwa bana fasi haukabanu wakomori rirenge ma president ze bureau de vote rirengo wandu waloze seni ze hizo banu hata Idrisi Musa wa heseni katushinda yarenga amri rahaija fanya hizo Nurdin Abodo ya mwambiao mada ya rarubu wa komori tizonesa ukana ngabo makandida wa madepite wanu wajuka utaha watolo harumaze votizini wajo rejete wabo makandida wao ngamjomnikani example nzima ya ranzi mwangalie ukana Dr. Ahmed muna jailia roho bahanu yaliyo kamgwa benzi Nyezi Mungu ya jailie ya vuke ya rohombani mwapanganyile kamgwa benze Dr. Ahmed hauka Dr. Ahmed rimwambiani ka azali nuandwa azali wanu majindu ya peu swafi kwa benze waone mndu mwenzankili harumensi kwa benze wa ani azali yohanza mndu ikawe kangu hadisi na ya dosisa shele gunji hama domula we hao fumbuni hama gumsese homa weni ambude wandu ikao watojode sisezitwa azali hahano wandu yakuwa pakui hahano wandu yakuelewa kawanu wenzankili abonge ka hahundwe turu ya urenda mndu mwenzankili nai yo mrenda na mwangalie sambie za funga sambi ti ukaha ndongo zinji dabu ya hundra bahati ya hundra wandu wa mwanzao Dr. Ahmed la même chose rango suka heze voti za universite ye sirkali na azali waelewa ukana weimoto kao ngena vision ngena msomo ngena popularite ngujo kao wenu habanu wafanya za effort pia wamkadamize Dr. Ahmed kabati namna ya sharia shahatu heli shakanti ya uone saukana Dr. Ahmed ngeladimu ya ngani ngena ngabo article ya umzia tede kandida henamna sharia shatomzia ya tede kandida
hambia esumplia wahe yafanyeze dokima zonti pia vale kanga bovoti ili wakomori muyelewenro kanga bovoti wahe ya wanru mahakama wakobe hoseni wendi wadu angalia wesahilisha ze dossier kamdu kaja twenda kati arma ordinatoria ya imprime dossier ya kazi judiciaire ya nrabo worengwa wanru mahakama halafu warengwa substitut du procureur hende hanti hoseni kati wala esumplia wa Dr. Archimedes yenda ya retire ze dossier zaangaliwa zonongozo tipia yamba dossier ketuoneha ya Archimedes. Pourquoi? Kasbabu ye substitut du procureur ya kaangalia ze dossier wa mahakama woinde mwanashe wa Humedi msaidie gumsese homa weni ya wowo itukange substitut basi kasomo nge yabo en faveur ya he serikali koko moride namna hiyo mru voti mru kazuki wa mrunge bala au mwana nyamrunge bala Humedi msaidie gumsese homa weni weinde kina wahimilie ezi ya fujari ya azali ye mwana shewahe nge substitut du procureur weinde renge dossier ya Archimedes ya idia ya classe sans suite ito wone shakabati sharia shaonesa hukana Archimedes kana ujo parce Archimedes kaja condamnewa Archimedes kaja condamnewa kati condamne e kamru ha condamnewa arme sharia kamru ha condamnewa hafungulwa mrukaji urengwa shahidi mrukaji huenda kandida haruma periodi fulani sha yeshatongesa dossier ya Archimedes towone habwa komori weide mwanashe wa Humedi msaidie gumsese homa weni ambo se gumsese waende atompara yamba kana itie classe sans suite yende rera elewa wajawa classe sans suite ila dossier dini mwene sedi banu yemana lona ze preuve za kanti rizomba obana abunga sina zindongora kantira ile razitunda ndondrondo kia sautosha ngabo mru amba Jafar Abbas woyimkomori maore na nzuani ze asuli za haheda muyahe Jafar Abbas ye mdomoni ya nzuani na mayoti residence yahe domoni ya nzuani mdu wa siasa cadre parmi no wandu wa hele jua parmi no ma opposa wa huu wa hezi azali shayeye haja ngabo wanzuani wenjiti Jafar Abbas yaeche Jafar Abbas yeye inscrit Moroni Nord harmo ya feri heze votizinu Jafar Abbas hataha yeseni hende hata soma hakama ili ya transferewa ya do voti domoni ya nzuani ngojojua leo ngawe mrungo enshi Moroni ngawe ngo voti Moroni shahonde huono seni wa hu transfere wa hubehedembeni bo ujihisi ukawe mdembeni mfano Jafar Abbas hata haya transferewa nzuani bose muono mbabi juzi ubeidi hazamba mbabi hakadai nae shakar jato ishi ya hizo Jafar Abbas ya hamba bai ridiri tundu muoni ilirwa ujeleza ndro wanruwa ile wendo es dossier Jafar Abbas hata haze taratibu parce que harmaze anzima zahahe ngwanzo ende député nzuani domoni yeseni kwa jamkubal ani wamwambia ukana karna ujua utransfer shai zozonti pia mna scenario wonti pia ranze wa Dr. Archimedes huja dossier inu ya niamba inu ya Jafar Abbas woinurdi na bodo do uloya bo upango umaniganse ze plan pia hosoni mwa yeseni vanu seni wanomewa mafoto shanurdi na bodo do ulo motoriabo uzungu somna iduara Jafar Abbas hajihundukana bon il est inscrit à Moroni il doit se présenter candidat à Moroni Nord ngesumplia wa papa Mohamed Suleleo waramase candidature juzi shaizo ze surloni zobanu bwa komori ili wandu wa ile wendo ngari amini ukaye dossier ya papa Mohamed Sule ngejo urejetewa halafu motifu ngejo ujayamba ukana Jafar Abbas wa imzuani izo dezojo jamba
na abwe hata haya behonzwani kaja kubaliwa shabanu waseni watu mkubalia shaka jamnika karatasi ukawasinyi ukana kartu transfer baki hunu bawo vote hunu wazamba hanywanyi shaka jam confirme harma karatasi yabuka bati preuve ngujojo hamba Jafara basi ngujojo hamba shaka jankilo preuve neseni ukana as karja ku kartube hajau yabo yenamna hiyo yabo Jafara basi ngu riske e candidature ya Papa Mohamed Sule itolo he actio parce que seni kwa jamkubali transfer shakwa jaikubali waikubali hanywanyi Nurdina Bodo hambia Idrisi utitoe karatasi itoka yonti na mtumambia hanywanyi kakana kamtu transfer bahaye ngene revu kana ngubaki moroni yake kandida shaizo ya diwaza badizo yambiwa pia neseni kabatiba hanu zanziwa yabo iyo nge riske u ya tolo hena mnara saraparse umpango ngabo inu ya Kiki ya saende kandida yonge vérifier umbabi peut-être parce que Kiki haende kandida harme tournante shahende ngazija hajale uharamase candidature ya domoni yanzwani waongo waonaze magwiza hao yabo banu jomkini ha wambulie shaze plaza Nurdina Bodo hasa hatwa listi ya wandu ikao kwa na ujua huenda makandida banu parce que wawe serikali waonesa ukana ngwajo wadarasha mtiriwazi kabala Papa Mohamed Sule hawahendo ta candidature présidentielle 2019 ya serikali wairejete parce que waelewa waudiro wakaubula Maître Mahamudu sava nende shawa Papa Mohamed Sule arate yabo yode namna wanzo pange banule otena waona wandu wawabuliao na wandu watojo wabulia na hizo pia manigasi za mruamba Nurdina Bodo dubara kanzar moneseri baduka Nurdina Bodo winde cible numero 1 adui mu wa henti daina Sheikh Salim Siparo zamba wakati ila ya himandamano ya hezen tumbili ndaruzila uka Sheikh Salimu wanahahe woka Lyon halafu eka emrumisha Sheikh Salimu katika Faransa wanahe ranzo wakati walo watiti woka harmbu mdembeni bahiye suku wiyo Sheikh Salimu hapare mdembeni uo ya njuwe mimrindi ani abamonzo niwonese ukabanuze ngoro zamba uzinu ngara zamba hazendo ngo heliza kanti krasmi abongezo kanzarambe bana ngabo makandida hamash Jafara basi mwelewe ndondondo ukajafara basi ubahanu warulewa shele kama udu hujao parce que peut-être dans 48 heures ou 24 heures ngardo ujua e makandida ware tenewa no atore tenewa Jafara basi ngojo ambilo kana emotifu hindi ngojo biriliwa hena mna hiyo kana we mzuani au we jau au ukaanza ube hanga mzuani karjatu wa shihada ukana kartu hubeha no hutsahaza rongo na ye kajata hanywanyi hanziha neseni kwa jamjibu hanziha wa mjibu hanywanyi yabo ile toromuo liliyo la hema kandida wa ndaramaze votizino tiroto karimdo hata candidature ngabu candidature do rejecte wabana ne serikali zongari katinata dutu na abo mana wa jo rejecte dabo wa ile wako wanu ngona influence harumuma harmaze ze mabavuza hao watiaze candidature abonge o ngardozi yabo shatika hanza ntoe message ba mananga bo dossier na kaufikiri kamjo hunda wakati wende mwinji na mjo yamba maudu nimweleze ni ukana ngabo dossier mbili njo kauzamba maudu ngabo dossier ya police nationale police nationale ya nzo ikadamiziwa ngabo magari ya polisi ya lohorma residence ya mrumu wa daula na yabo hambia rais ukai magari ngaone polisi esuka hele 6 juillet ele 6 juillet e magari ya tolo ho residence ya mru wa daraja za juo yende yafanywa polisi wa faite hardi ya rengo ya beho ola kuruni ha mru ngabo budget ya 7 millions ya lazima ni kilo polisi 1 kilo 500,000 ni mru wa daula ngabo dossier ya Comor Telecom ye directeur inu iliyo inu hukana ngwajo kahuja wa directeur wa yezerongo ya lonizo Comor Telecom deze faida za hahe yeye bidhati hadi wazaze faida za huandro hazi hadi wazaze faida za he connection bilio armoleda holinu ngasina ze elema ngardo zamba maudu
abonge wa Komori Mwenyezi Mungu narinike ushinzi kamwa benze kari nauzia reparisa ndongo ngari amini ukare zamba kazi na uri tatambu ngarjo uzamba vanu hata zenjema ze prevu zino rulonizo ngarjo ukangarjo kana tabu shanda harumenti shatinda hunu abonge nyi wandu mwanzo mrigabili mdori jibu na mwende makenti mwangale video rifanyao ze makalima rambao enrabo mje mrijibu mwambedongo shamra tambe jau bai kamru hata habangano ngujoli hunda kamru hata ha uhairi ngujoli hunda abonge nyi wandu mzemba hazamadi mwanzo mdori jibu na muishie hizo rambao ndondro banu ili mrijibu mrikontrarie mfanye droit de réponse hizo rambao shakar angari aminiu kana si wandu razalo lansir rarino hamajembe karjarino hamikasi ririno hamajembe ngabo difference ya mkasi na jembe si wandu razalo ratozalo juzi mrarino hajembe woti mrazalo juzi siri wandu rani raela bahari zinji ragabili malu jamenji kana ujale wanu changaziwa mduna ele wendro tena ngarusubutiri zambe risisindrie kato wadembeni walo uhorazaliwa wariona vanu ngwajuao ngwarijuao ze falikiza hatu ngwarujuao ze anzima za hatu ukasiti wandu wa utojabanu changaziwa abonge mduna fikirindro inamna ya urigabili ekamru hari gabili kisiasa ngarjo humgabili ekamru hari gabili kidharau ngarjo humgabili haukabanu kabati mru hulo kufuru bahanu kabati mru hulo dharau bahanu abonge tikahanda ntoyenya so hayo Mwenyezi Mungu narinkejo kana hairi nasi Mwenyezi Mungu yarjailieze enti hatu iroho mihono ni mafujari wanu insha Allah taala ngarjona na maudu tena hauka haini siku le rahamada zinu rojo ngarjonji abani jokiri ijomkiniha rishanjize le rashaini siku rototo wazanyumeni karna ujar repete zinu rambao bana ngarjo repete izo rambao eka wiri hundumru afanya droit de réponse arbiri mrengezi zeze nongo ndondro. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa nafaminkum.